Biblia inasema ikimbieni ibada ya sanamu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Mahali popote ambapo utafika utakutana na sanamu, wanaisujudia, wanaiabudu, wanainamia, wanaibusu. Biblia imekataza hayo mambo. Ukisoma Kutoka kitabu cha Torati, Biblia imesema msijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Biblia inasema msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sasa ukikuta mahali popote pana sanamu alafu watu wakifika wanaisujudia, wanaiabudu na kuitumikia, ujue hiyo ni ibada ya sanamu. Biblia inasema kwamba unapofika mahali tu kama hapo, ukiona tu hivyo, unatakiwa ukimbie. Usiulize wala usiwaze chochote. Ukiona tu mahali ambapo wanaabudu sanamu, wanasujudia, wanainamia sanamu, inatakiwa ukimbie mahali hapo. Kwa hiyo huu ni ujumbe kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Na unaweza kusema kwamba hiyo ni agano la kale, lakini hapana, mahali popote kwenye agano jipya ambapo panaruhusu kuabudu sanamu. Ni kweli. Unaweza kusema kwamba alisema mfano wa kitu chochote, tunafanya vitu vingine kama unaweza kusema labda kwamba ni vitu vingi ambavyo tumefanya kwa mfano wa vitu vilivyopo duniani, vingine vipo mbinguni, sawa. Lakini Biblia imekataza, imesema msivisujudie. Watu wengi tunasahau ile neno linalosema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Ni kweli, mbinguni kuna meza, mbinguni kuna mlango, mbinguni kuna vitu vingi ambavyo tumeiga. Hata wakati wa agano la kale kwenye hiyo sheria ilikuwepo. Mbinguni kuna vichetezo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, mbinguni kuna vitu vingi ambavyo vipo kule, walikuwa wanavifanya ndio, lakini inapofikia hatua ya kusujudia na kutumikia, hiyo ni ibada ya sanamu. Na lakini pia tunatakiwa tutambue majira na nyakati. Ni kweli kuna watu wengi wanajitetea kwenye maandiko wakisema kwamba Sulemani wakati anajenga madhabahu alitengeneza ng'ombe, mfano wa ng'ombe, na walikuwepo madhabahuni. Ni kweli kuna watu wengine wanaweza kusema kwamba Sulemani alitengeneza makerubi, lakini unasahau maandiko yanasemaje? Anasema usifanye kitu chochote mfano wa kitu kilicho juu mbinguni wala chini duniani. Mstari unaendelea kusemaje? Au malizi pale mwisho ambapo pamesema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Ni kweli Sulemani alifanya hivyo vitu, lakini hakuvisujudia wala kuvitumikia. Sasa wewe unapata wapi kibali cha kutumikia hivi vitu? Utakuja ugundue kwamba hayo si mapenzi ya Mungu, bali ni udanganyifu wa shetani. Hakuna mahali popote ambapo Yesu anataka ufanye sanamu yake alafu isujudie, alafu itumikie. Hakuna mahali popote ambapo Biblia itakwambia kwamba imekuruhusu kwamba ufanye